Mentah kadik arp khnai tarik jong ubanai Julai. Ber adum tasngi dang ap ya ke Jumai ke jong syuting. Barang juga por ngaku ban keren kelum ru ubantai ru. Ya ubantai potanet. Namar ba kitu arngut dei kila pernah kam bakala plat ya ke Bible. Kila pernah kam bakala plat ya ke kerteng jong ublai ru. Ke Bible kadik ketin kadika kot kabaai jingkermen kabaai jingker kuing ba mdaira ban syak penting ban syak pensmit bat kawai ngakwa banong ya ubantai bat ya ban ong pastor la sukal meranya ban ong pastor kitu arngut dai you are a disgrace ya ka Christian community mesia shnanarbet mesia nomna mesia monetize bet ya katu kajing balan jemis ya bat ngaku apa nang kawai lada mei ya kajing itu pau lada mei prophesize lada mei mat kajing puas new lani maybe lani mei withdrawal namte pada buat kind of withdrawal tamayok mei withdrawal ya kita ki prophecy jemis ya dai keep it to yourself nai thu ngi ba ni than long laj nyok tang kitu ki belang laj ki belang yong jom sia ma henry mangi bade ki real lang berat ni te ngimle ramta basa kawai ngaku ong yu bantai me waju penun kam klumar ya ki jingwai jong ki balang press li don't misuse naile jakor naile stand up comedy era yang Jumai press nomor ba it doesn't look good li but anong noy bantai li te me ong ba kapertaikan wai arhajar fra mel mem tur bantai ke jing im jong me kala wai la slam te me tama mem suthura so jing im jong me kala wai la slam ba tama mem hadu mentam pasuthura li te sakawai ru waju ben khani gibalang gibai mar kinget bet uju ublai li waju ong re tuk tak dan ye waju ong re gitu me melak dei me haki sing khadu bagi ong ki krislam ler la dei me bu syuting ngakrai you both of you dei will be the worst antichrist at the end of this la li pet menjuran banur ban keren ya mesia mesu ya banang mesu tov ha